Directorate of Fire and Emergency Service conducting this poster competition just to give the awareness of the fire safety. आणि ऑल गोवा पोस्टर कॉम्पिटिशन फॉर स्कूल स्टुडंट आणि आमी तांकां लेटर धाडलेले स्कुलांक सगळ्यांक की अशें आमकां लिस्ट येयला तरी खुबशे भुरगे येवपाचे आतां येवना आनी देर वॉज अ 2 group. Group 1 is age of 7 to 10 years and Group 2 is age 11 to 14 years. Group 1 आमी टॉपिक कितें दवरलेलो फ्लेम ऑफ हार्मनी एंड डिस्ट्रक्शन आनी Group 2 बी फायर सेफ्टी चॅम्पियन प्रोटेक्ट प्रिव्हेंट एंड प्रिपेर. आणि भुरगे सगळ्यांनी एन्जॉय केला आणि ती पेरंट्साय येयली तांकांय आनी फायर सेफ्टीचे नॉर्म्स हांवें सांगले आनी दे आर एन्जॉय एंड अवेरनेस व्हेरी इम्पॉर्टंट इन इंडिया इन गोवा इन एवरीवेर. रिस्पॉन्स बरो आहा. आतां मेन प्रॉब्लम कितें जाल्यार खुबशे भुरग्यांची सुटी आहा हॉलिडेज आहा म्हणून थोडे एटेंड करूं ना थोडे आपल्या आपल्या गांवांत गेल्ले आहा आनी आतां कोणाक थोड्यांची भुरग्यांची नांवां येयला पळय थोड्या स्कुलांच्या आमी सगळ्यांनी आमी एटेंड केलें आनी हेंचो आमी पोस्टर कॉम्पिटिशन हे सगळे आसतले पळय ते आमी फायन एंड आर्ट्स कॉलेजीन घालता आनी थंयच्यान ते सिलेक्ट करून आनी तो प्रायज वील बी डिस्ट्रिब्युटेड ऑन 14 एप्रील ऑन नॅशनल फायर सेफ्टी डे इन विथ द हेल्प ऑफ मिनिस्टर इन थँक्यू. सगळे आमचे ज्युरिडिक्शन वास्को पडटा म्हणून आमी हांगा कंडक्ट केलें चिखली पंचायत हॉल. हांव थँक्यू म्हणटा चिखली पंचायत सरपंच एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द पंचायत फॉर प्रोवायडींग अस द हॉल टू कंडक्ट दीस ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन. आनी सगळे स्टेशनार अशें आपले आपले ज्युरिडिक्शन पोस्टर कॉम्पिटिशन ऑल गोवा. From my school, we have got all together 16 participants. We are from NCS Goa, Navy Children's School, Chicalim, and it's a very good initiative from the fire department. They have given the topics are also very good, like destruction and harmony, themes of destruction and harmony. And then each child is creating the awareness that they have about the fire department. And then Mr. Bichokar sir, he has given a very good brief about the safety of fire, and he has briefed all students also about the how they can be more safe, and then how they use the fire at home, how they can prevent and protect the environment. Yeah, all the parents are also just now the sir gave a very brief information about the about everything regarding the competition. The parents are equally participating and they are very happy to make their students their children participate in the competition. Yes, we make sure that we keep the awareness session in our school also. We have a separate in the Navy also they keep coming every year and they guide us, all the students, how we can prevent and how we are more aware about the fire and taking safety measures.